Kardom nelemen Chandra Singh Rongpi. Afang si any karbilat kelang arat donafan kardom nang pajirik lo kardom. Aniwang tanang litum afan akenang sot lapen prek jeka bertah nakiwan piba mason thotsi pinile thotsi tame karbiang long arat lapen karbia khe phan isi akenang sot abertah nakiwan pije phan si non neli chisik pontang lo. Lapen pini neli kaching ki kachan ponji neli long thek long lo alang like baduta kalilo nang litum sita me chinik lo alang limen lake Kangjang Terang. Alang like MoS Implementation Committee along a chairman iklo Karbiang Long Autonomous Council. Lasin non alang lipen ka chingki ke chan ponje lake Karbiang long hur ke chodut lapen Karbiang long pini arni anta confuse along dokok mate isi kamang humime along dokok lamthe lake ajata kalilo 125 amendment bill jong si pass that lo plotang te non Karbiang long lake 6 schedule area. Lasiladak article 280 implement lo plotang te article 275 ke awedat poma. Lapen article 280 jong si implement lo plotang te panchayati raj cheplang det poma Karbiang long along ria long ta. Lahe hui ang ton alam kachini jia phan sinili non bor ipon po. Tante ake hai nangli phan kacheng si any karvilai pahin pen kardom nang pajerik lo. Nangli phan karju kangtung kacheng selam lalo. Karbiang long along opposition party atuma phan ke thek pon long dolo kedam tanga poro hut penang an 125 amendment bill article 280 labangke implement nangli pusi oppose lo. Matalang litum penang an kache song sita met thek ponlong dolo. Tangte article 280 implementation that lo tangte dak 6 schedule area pusita me gaw panchayati raj cheplang dat poma Karbiang longta latai silo lapen article 275 abangke awedat poma labang so pathak nang lihin pen klarda kalam nang thano ni jima lalo kadoi nelin pen ke than yalam ke arji ding piglo e court ke sign ke setame non an 2025 ansi laso amendment bill mere constitution long ke pasi laso ang ji thek long la prabjin pen chun pop sining thelo asidak isibang kamang hu mimi na ya lama be kadoi rata tum seta athema India governance koson ma keching sila chini ba prang nang la government koson si keran ma government koson si kachari ma labang chini ba prang nang government kachari aron nyong si ili chini ne plote adak sabu kechili doko asi isie bangke 125th amendment lake arji ding pig an lo 125 plote lake aphai lo 1 to 3 ben si lakha ponong 125th amendment an lo the 125th amendment long ko pipilo ke pon po jasemet dak Karbiang long di mahasau atuma phan 6 schedule area asam ang kanglam sini pupo ladak 2011 lamdon chetok lo isi ke di mahasau DSD J lapen DSD D Dilip nu nisa pen Joel Gorlo sa group lo di mahasau pen lapen Karbiang long ke UPDS tum lo lapen aku isi dolang ningje pon me Meghalaya ENVC tum latum cetok lo la song thom organization num cetok lo la pardunron lo ke cetok lasi nili pui bangke lahan lo munitum non misunderstanding bangke article 280 lo de panchayat cheplang det po 275 pen non tangka wang bom lang le kupilo 275 le kewar nang lang lasi nili clearly akok pet alam lang chiting erason etan UPDS tum chini posi article 275 ke pakfuta popku pon pe ota ot pon pe article 280 le implemented posita amendment that posita la 125 amendment long ke article 275 pan thang ke pan ho ke pasung ave apawar ajakong lahai thang ki jum ave ate article 275 pan pakfu pon pe article 275 dolo apranga teng dolo non ke wang yar ni ta do bom po lage lalo lapen article 280 ku people lo iliki ludon polote dag ilika chini nei bange lalo council do amethang jungjung amidu che dorde lake ituma council kali notice long 10 autonomous council do long cap do la long cap autonomous council tumta amethang amidu che dorde jo ini si nona bang kes alang tuma bang
central government pen under article 280 pen tangka nang pinai ni tum phanta pusi nona bangke kadu ya autonomous council tumanta la awar sign nga chu endu UPDS DSD NVC tum ke sign along si BTC tum puno bahapu Mizoram lai mara chakma tum puno mate ha Tripura long tribal autonomous territorial area puno hala tum anda article 280 implement lote ituma council ring unpu lapen ituma council kali 6 schedule area long ke village council tum anta ring unpu po aning charong example article 280 pen malo tangka ke long article 280 pen central government tum dala dak si tangka cho en lo consulate fund of India under article 266 what Ladakh central government adak si tangka en lo central government long si union territory tum da dudun kok lo la tum ta la suat tangka si en bom laven state ko an ma India long a state ke do anta article 280 pen si tangka en lo seta isia hud ground breaking India long decision en lo Delhi pen si haru isia tangka nang lulu plote 90 rupees bangke nane tuare beng chodet poha rong bangke 10 rupees li choti but 10 rupees lulu te 9 rupees ke konane na hai administration department ta ho penia politician tum ta ho komania bureaucrats tum ta ho chodet po 1 rupees bet li choti lasi central government tu mathalo la bangke power decentralization nang po governance decentralization nang po funding decentralization nang po pusi government num decision en lo asil aso decision ke en bangke lalo 73rd amendment hut municipality pen town country planning duman town and municipality duman pelut ponchak article 280 pen article 280 73rd amendment hut palut pon lo laben aku theglong lo grassroots long panchayati raj tumta rengun elu la tumta staff do aja do development activities ahi deng nahi pala tumta 74th amendment hut pilut ponchak lo article 280 pen tangka ki ke barot ke ba lasi non bangke autonomous council tumta la son thak lo ari panchayati raj ki autonomous council pen da aber lang municipality tumta autonomous council pen aber lang Latu municipality pen panchayati raj tumyong si central government pen state government atangka kache thak atangka kachi thi atangka kache bak apuru long pen tangka cho enun long chowan long kaching thurapan plan and program deng long budget allocation long pulute autonomous council ke thei piglang atuman itu people lo ke long non de dei pula so struggle bang ke rg ding piglo seta me non 125th amendment husi chance long po our side cholong po lasi council rum ta article 280 pen tangka long lo plote council la me thang rengun po village council la rengun po village court ta rengun po traditional council da rengun po village police ta rengun po council long traditional court ta rengun po ate tangka bang central government pen loan po lahai kadug we kelang cari fan development of fan institution keran of fan lahai kadug central government 70% long si loan po lasi laso 70% as along si central government a department anadak si do elo lapen central state tum ka cari un foreign affairs ta ho intelligence ta ho home ministry state government hum tadu central long tadu lasi central a subject anta ladak 70% long long po so 70% men si kaduk we department han state long da people ko state tumta 30% men la tumta mi thang budget chene po seta itu council tung pilo ke long lang ke itu la annual fund allocation choton lokan melo lapen central government atum hala state sponsor central sponsor la hai scheme chong hong lokan melo la ke du ta hai avita hai pini da kar beng long long na tum thek long ke ijaga a program wang po suppose non kar biang long ko rak truck a constituency long mini stadium ki kim one time assessment lo jut kok lo ke assistant one time assessment nang pilo jut kok lo aprang something han si hut hospital kimerel finance pen pass pedelo ahem bange long poblo sidame ladak doctor nurse chokidar pion compounder lahai kipi bhan ke finance pen avdelo ahem dukrai lo lasi lahai ahem bangi jaga bangke nobodoi paman lo jake aku forest office man lo jake lahai kapre ka department num dulu
lasi nono bangke lahai kaduk we council ta s state s central ke function apan itum ta hala consolidated fund of India pen tangka long dun nangji long lu pulote itu ma council ta rengun po council along kidu municipality tunge bang duelo council of si municipality hala dukok lu muthe council karbiang long arlu hala bang implement melang lan belo lasi non ithela munang linar julo article 280 tangka en jo enun lu pute kini panchayati raj mandat poma la ke kupilo ni ke pulang ho la sona question nang li ke karjulong nang karjule hala la son si understanding dorong tu mane jinsu thudu article 280 yang si central government tangka chu endun state government tangka chu endun municipality da tangka chu endun la pen la 10 autonomous council tu ana la dak pen si tangka long nai pu hang tu rabju for example BTC tu annual fund allocation na long bomb lo la pen aku panchayati ras hadak du hini lo tangka source ke la pen aku non council apan additional ki ong tu lang 280 pen da apharman aru nang thulang tamne non annual fund allocation ka under article 275 pen long bomb lo gaon panchayat pen tangka long po la pen aku autonomous council aphan under article 280 aku tangka long tu po kit home source pen si tangka long po atung lasi non da karbiang long ta koson kachini dampeng lo ne article 280 pen tangka en lo te panchayat mandat po koson siki mani ma hadak a clause long amendment a clause do hala so things si dui mati panchayat tumbang panchayat jiduet po panchayat tungge 6 schedule area ke luci un implement si un pu tok dak panchayati a rules long si tok dak schedule area long ke lake kali un pu tok dak a pita halaki akoy ke wan dunge la si roilem det panchayat tumbang tangka plain area tumbang chen mombo council dak abang ke panchayat kali delo posi dak village council pen tangka wang bompo lake hala article 280 pen direct funding wang bompo kupilo kahing no ke lasi political pathu no lai pudam thaiwe setame rada fan ke than ke pamang hubang lawang chokche non ithela munang linar julo article 280 tangka en jo enun lu pute kini panchayati raj mandat poma la ke kupilo ni ke pulang ho la sona question nang li ke karjulong nang karjule hala la son si understanding dorong tu mane jinsu thudu article 280 yang si central government tangka chu endun state government tangka chu endun municipality da tangka chu endun la pen la 10 autonomous council tu ana la dak pen si tangka long nai pu hang tu rabju for example BTC tu annual fund allocation na long bomb lo la pen aku panchayati ras hadak du hini lo tangka source ke la pen aku non council apan additional ki ong tu lang 280 pen da apharman aru nang thulang tamne non annual fund allocation ka under article 275 pen long bomb lo gaon panchayat pen tangka long po la pen aku autonomous council aphan under article 280 aku tangka long tu po kit home source pen si tangka long po atung lasi non da karbiang long ta koson kachini dampeng lo ne article 280 pen tangka en lo te panchayat mandat po koson siki mani ma hadak a clause long amendment a clause do hala so things si dui mati panchayat tumbang panchayat jiduet po panchayat tungge 6 schedule area ke luci un implement si un pu tok dak panchayati a rules long si tok dak schedule area long ke lake kali un pu tok dak a pita halaki akoy ke wan dunge la si roilem det panchayat tumbang tangka plain area tumbang chen mombo council dak abang ke panchayat kali delo posi dak village council pen tangka wang bompo lake hala article 280 pen direct funding wang bompo kupilo kahing no ke lasi political pathu no lai pudam thaiwe
setame radaphan ke than ke pamang hubang lawang chokche karbi UPDS MoS-1 longke article 275 pan nohokta kipap huponawe MoS-1 longke lasipulo nitum council tangka dorde existing a policy lake nitum ot lake pedobom nang nothing to be disturbed. Secondly bangke article 280 pen central fund poisa pi state fund poisa pi municipality fund poisa pi panchayati raj fund poisa pi pot nitum handa article 280 long amendment si clause thapon si under constitutional amendment 125 long amendment pon palut ponei anote nitum council ta nitum da function on state long leko lasi central tum ta dak amend dokok state ta amend dokok hala municipality ta amend dokok council ta dak amend dodun kok po amend do revlo ha dak clauses long si amendment amend ci do revlo a b c d council dun koson si panchayat man dei malabang ni ke innek man tung duk jin su duk panchayat do velo council do velo nomenclature ke du et mate hala rong sor phan ke than rong sor tum karju tek the tum handa jin su tu duk pasti social media hilong lah ya debate dun anda muni tum clear pini tala support ni post article 275 and 280 ni panang tanda aku puthak thak lelo nang tunge article MoS-1 MoS-2 longke nang tunge 275 ke warkang pit ko son si war lang lage misen hormu posi ni tunge ot idelo non nang li ke thanji po bangke 275 along pen ko ana tangka sin non long bomba la bangke long le thot pote bon sitame article 280 long jong si implementation lo mate dak jong si parlo dun lo plo tangte direct funding ilitum dak kachari ka chalom ja phan methang budget je salam pen sala dak pen tangka ke long dun ja phanawar sai akele si long thupo polam thesina le pakla reklo kedi lage kalang weglo ilige bonus lo article 280 tangka puru India tangka puru long mensi ilige hadak budget place pen planning and budget place pen finance commission planning commission enong ke niti ayok polo hal hai tumben ili direct non ke planning da claim long po finance department pen direct nitum la ana tangka nitum long nang po la pen under article 280 amendment lo plo de council amendment lu dun chok po la ke nang tum la na tangka nangi puni tum long alu nang le elo aposi jum cheji ong cheji sita dak bang ala planning commission finance commission bang claim po 5000 crore dim nang tum 3000 crore no 2000 crore no non zonra 400 crore puke alam se velo kasi council long non 55 baga department nang bat punon 32 department hayang si 450 crore nang le pulote nang another 55 department of the 1000 kali 800 crores ke nang lipopo 400 crores pe yung si ilila ana kaching thura war sai un bulote kini ke 800 crores ke un piglo double lo lapen ang parasita mai ilike village council a poisa ta long lang town and country planning a poisa ta long lang council phanda aro extra bonus nang pa playing thu lang pute kopi lo ka heng no ke Nasi jongsi ilitum joy ke alam pen jongsi ilitum che thandam plo tangte article 275 pen jongsi seka ke batangka long plo tangte article 280 pen seka ke long thu plo tangte lai seka ko long lokpo bonus oke kalang aku hala dake krur ge lage asika punon nang pen ni liga citan ron sortum han bala e jagali dar phang ki citan masi sia kep nang lipu mati ada 1000 crore blo 2000 crore lo council lo 400 crore belang mati 1000 crore ke long council la mali mati ho village council da methanga kaching thura war sai aja kong chelong po village police tumda methanga tangka dak aja kong long po traditional court tumda kene council a court tumda methanga tangka long po case lai hui ke deng pen chenglok pirthe appointment ka chipi lai ta harong village council long hala dakta office doi village council office ha dakta boreng long po hala tumda kaching thura awar sai deng long po kupilo ka heno ka dakhe chok nang le phan puthon le kar ju thukang tung la lo athima lang li la bangso article 280 la pen 275 aputhak ke alang le klar da kalam than pachini pon lo la pen non puthon nang le phan kar ju thukang tung la lo jasamet bang ke nang li ke inut MOU MOS implementation committee chairman la pen nang li ke nang li sitame MOU ke chetok don accord ke chetok bang phula posin nang le phan puthot kar ju thukang tung la lo kar bi peace accord 2021 hot ke chetok jasamet bang ke
seat reservation lo mate 10 seat open for all pu la bangso ka chetoga joini si Karbiang long hurcho dut mate ame kar ang kar plum mason si ke thek ponong dolo lasi kopia potsi 10 seat open pituna halang palam the penangan ka charge dolo lasi reservation aputhak si non ni linang lifan arjing tung non dakar biang long reservation dopoma seat nang bat poma abang so puthang nang lihin pen klarda kalam nang khano nejima nili chini tenge non about constitutional amendment 125th amendment ke MoS-1 si ponchodi nili ka chini teng lasi ijagalam aro chini putho chini thu bangke lalo DSDJ DSDN tum alam don na ponji lapen Meghalaya long ANVC tum achik national volunteers latuma kini ai kota ponji aposi jasemet MoS-1 long pulut MoS-1 ke seat ke pabat alaman we dak reservation alam da tokte open alam da tokte open for all alam da lele lo reserve for ST non ST alam da presently non council koson si doboma election process lapan aja ta disturb dam de MoS-1 aja ta disturb dam de present council jong si UPDS tum pini claim that choyor that pahing no dak apuk dak puseta present council long non kedam tang ko anone munit tum opposition ruling tum election turbom yes it is nitum to disturb tilada mudhe nitum bangke bonus ki palong article 280 pen tangka apuru pen Karbiang long sor autonomous council aso tangka chithak dun long pu choen dun long pu aso bonus ki palong lasu jo ini 10 autonomous council dok ani ngarong tur pro lale lasi nitum ke reservation alam MoS-1 chot pon pulute reservation alam welu dake open for all alam welu ke ang para ke politicalize lo UPDS tuman ajara bidi penta ke koi thap koi pru pen muni tum pangton jo nang po la pen non government ka cari tuman kalili ka lang arbok long nang po opposition tumbang power wang long nang po lan welu munit phan ke than tap pacobai tap kalili ka lang cok cice pu pot pu asini la so pini non ke amendment po aprang nili nang litum nang ka home report juro lo la pen ningarong lo rat Facebook long ko ana debate ahi pon bom lo seta muni tum bujing tum te ade Facebook long ke kilu nai tum da dolo kere nai tum da dolo seta thang chini ne tum si kalili ka lang hala meeting long dun po arju dun thap po la son ma seta in total study nei mati kithe ka tum ke lasi pini ne pa clearing to article 275 UPDS tum court long banon BJP cari bo ma government to article 275 ajata otpon pe first second abangke nilipui bangke article 280 125 amendment long amendment pon lote council amendment pelu chok lote lag at par with panchayat po alam ve at par with panchayat po the central government at par with panchayat po state government at par with panchayat po municipality at par with panchayat po jong si council ta at par with panchayat po at par ke kalilo lagi autonomous council ke apawat hit chat lo posi itum men aki bitong se dak amen dudun kok pati itum people ka wedat po autonomous council is above panchayati raj above municipality de above BTC hala so 6 do banda pulute itum ke ladake laso nomenclature ke under article 280 consolidated fund of India long tangkat kacu enduni ke non gali aprang ningkan kevin ko aprang se right do kok nei pulute hala 73rd amendment aprang si dulang council ke seta itum laso kache song awe kachini awe posi ili ke 73rd amendment hota phone delo 74th amendment da podune delo 75 6 7 hisab lakha bomta non ke le dunga 125th amendment ladakle chema thanon aber dudunde te kunalo dudun langke seta la aber dudun kok pula hala tumena kang dai kalimati council status ke lake status ing tu ulu lake status ke la shooting masih do status ke lake la shooting lo dupo ite ini chini nai bangke nangli politicalize claim ima non politicalized claim politicalized lo bro lake aki pota akilok selambori det po seta akang ting bangke nang aru pecubai pota akang ting bangke nang pathang oni
non nangli lamthe long pen isi lamthe klardak lam ke klang thu bang ke lason lon eli nang kenep dun mate nangli kaning je bang ke lapulo article 280 aron ateng pen panchayat atum haladak tangka cho endun bom ajo council atum ta cho endun pro tangte panchayat atum ateng penak po la palam ke dake wang bilu neli la ke joy ke lam la rong asor atum ta chini nang ko ke posin eli joy ke lam pen se ki pudam no lasi nangli phan ke pa jutsi lo nili pui la pude non Karbiang long ke la VDC pudo VDC is non elected body India ke democracy posi non Karbiang long lang VDC ke illegal aposi la illegal posi tangka ko an manangi pini kilong nei bahala so tangka ke johang dona toaro deluli amasi political adjustment lo ayalo combination ke claim nang pu state government ben chemisen bomasi VDC ke itum 26 VDC velo gelo 26 VDC velo pulote EC VDC 1 crore pulote 26 crore lo ninkansi sitame village council under article 280 pen tangkalong lo pote village council nang tum aron chesalamoy nang tum ateng nang tum na approve pipu ni tum government tum pulote haladak go council tum ki sike 1500 to 2000 families 1500 to 2000 families pen council village council isi pulo nang lima thanoi rong ko ana phansi la 2000 a population ke nai ma pulo de non ke ili 26 bet lo mati 26 constituency lo mati por hala 2000 population 2000 kali 3000 a population pusita me lang fair long 58000 voters do 58000 divide by 2000 to ko alo nang li lakhata ko ana VDC lo ke ongpo bore non ke long 1 crore apen hala 58000 voters pen 2000 thak thulo pulote 50 adha ke 25 lo mate 25 VDC but non ke long 1 crore at 1 VDC 25 VDC lo 25 crore lo ke long po last a constituency isi very constituency long 26 MSC constituency 26 MSC constituency long hala 2000 population se lakapu mate ko ana pharo VDC lo ne ke dui suppose 500 VDC do koklo 500 into 1 but 500 crore lo mate ke wang no 26 crore mate laso bangke ronga sortum ronga saratum ame thang ari deng bensi chukim chorak long aja kong ke long polasi ningarong nai tangka ke wang pu muke rong nege MDC thurthelo nege VDCC thurung rong po pusi muke chithi thurongi kalang chok choropik lo ake hai alang le sai du suryang pong pen pusitami alang le article 275 la pen 280 jongsi implement that plotang te Karbiang long arada phan ko an akana hok doji la pen Karbiang long arada phan ko an ali longji polam the alang li hin pen paklar dun lo la pen ilitum langdam nang article 275 ating pen ilitum non ke long nang je aron ating pen ilitum long ikbom lo la se article 280 pen ta jongsi ilitum long tu plotang te Karbiang long arada phan Karbia khei phan anso sesi eke paprangja phan isi atiri isi ajakong longpo pula ke ning che thedam me bon tame ladak opposition party atum alang litum kipu bangke article 280 implement that lo plotang te dak panchayati raj cheplang that po pusipu lapen ladak panchayati raj lotang te 6 schedule area ke panchayati raj si cheplang rong po pa joine pen oppose lo la salang li hin pen pachini pon lo aron alam alang litapulo 275 arona teng paneli tum long pon bom pot bon sitame bonus ason mate akiong akile akapek ke long tupo article 280 la pen 280 implement positame 275 bangke ing than pet po la polam awi polam the paklang pon lo si la hai jong silitum lang polotang telitum komabang phukaning si ahok ma komabang phukaning si ahok kalima la bangke litum abang putin le ing sai klonang la pen radatum le pangsai iklonang pini kaching ki kache thana bangke lan sing ton pon kok pola pen kangjang terang ke hai pan sitame chorolo ana jo por sitame alang le sai do suri pen pusitame apor nang chipi pot puthot kurbang thupa jirlo la pen ni ka bilai kelang ara phanta kurbang thupa jirek lo kurbang tho